Бүгүннерге намулугун кийинигер оголар иккерларгар олонкону олуг оңостун ден конкурс ытылынна. Беледен эттақа үгөскө кубулуй бүттерэхин намнагы төлбө ого кийинигер өрсылларга өрдүкті харлақты көлелі сылжыбыт Ефросиния Соколова сырдык атын үйетитен соруктаах ытыллар. Сегиле Александр Калмогоров сюжетыгар. Саха фольклорон сайынарар таргатар соруктагы ытыллар конкурска намулугун нехелектереттен быха кулан төттөреттен 16-ларгар дерсе астаак сүүстен такса хого кытында. Манан ансамбльлар бирдилен ырыгыттар саха төрөт олонкотун рот ырытын жүлдүр сүбэйиннигер толордулар. Ата бу наммы тулугар олонка жете бар болгоптан манна олонка эйгете үескен оглар сүрдэ калбак кылаахынан даганы келен жарыктаны бар. Онутан бу айы үрегей неген алгыһы бартын оглар эттеригер ханнаргар иңериненнер бу олонко желемиппит бияка олус тухалата диякын багарам беби желе готтак боламыт. Мани Сергей Хомухутардан жогурдарын сатыбылларын көрдөрдүлөр. Бастыңдар ортолоргар бастыгы хомустагы нехелегин сайды бөлөгө намнагы төлбө ого кийинен жарылытта фольклорнан ансамбла 2 хомустагы нехелегин катас этнофольклорный бөлөк кирдилер. Бу билигин лавы тоголорум булырын открытая планета, открытая Европа, Москва та конкурска международный говоран үс месте болон келбеттере. Ол курдук быйыл хаңа оголору набордамын эме буллан тоенеребит. Бу конкурска кайбы талба таланна коголор жокускай корот өксүкүлах өлөксөятынан нороттор догурдууларын жетигер мен олонко дойдутун оготобун ден республиката олонкону толорор күрөккө кыттыктара. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидениента, Намулуга.